Manihapon tanin jo, luto nagbagungon, gilutong papagabril. Giseneban ni dyan, sa gibutangan og kamunggay. Mga anta guys. Hapon everyone. Hapon tanin jo. Hapon ta. Nganta guys. Lami ni kay tunuan guys. Tunuan ba? Bahog. Ganahan mo kung gani guys, tuno. Ha? Lalabian siguro ni mo putod. Di man ganun lalabian taas o putod. Bao. Na. Manta. Lamidan mo ka naman. Gagmay ay. Gagmay. Gagmay bitang pangha. Ini kamunggay. Ikan. Tup-tupak. Mama. Under lagi. Ako. Di matang-tang. Zupan ang tunod. Zupan ang sampot. Ini ah. Gahapon tingog. Kuha man. Huwag dyan lagi ng kunot. Katsasa. Ha? Ato guys. Katsasa. Dito ka. Kuma. Tayo sakim. Tinawas na. Salamat Rod. Lagi mo, Ken. Lagi mo. Gawas. Gawas na? Panggawas na ko na guys. Salamat Lord. Kim. Thank you Lord. Jud. Gawas na. Napod, liwak pod. Matiting. Titing. Liwat na mo. Ang kaag. Yummy. A few moments later. Happy birthday! Kurma! Pila ba edad? Pila na mo edad? Pila na mo edad? 4. Guys, birthday saan ko an. Pagmahukon di. Ching. Pila mo edad ba? Pila edad? 4 na. Lagwe na rin sila ha guys. Kari la chinchin. Guys, good morning. Damis ko an. Damis tampok pamili guys. Wala guys, pag-upahan ako kantay Duterte. Asa nakakunin dyan na ni Sabak. Pag-upahan ako guys sa hanggoan. Makeup artist. Si Antay Duterte. Saan naman kunin mong ibala? Tingay mo naman kung ipag-upahan. Ako na may madhon guys. Ano nagilak naman yung ipan? Alang mga na-birthday guys. Birthday arts in light. Di pa yung sisa kaya na mag-isang mga birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, be. Ano, be? Tuloy, be. Blow the candle, be. Pana kandila. Be. Na. Kahit sa, be. Sa. Mare, blow the candle ng birthday girl. Yuhe. Mga bata first. Akas na, Patals! Gubot na, kagubot. Pare na mga bata po. Hindi ko ba isaon? Bundi na
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yoto ta guys. Yoto pa der. Yoto. Pakas. Ano na Chin, Chin. A few moments later. Mabini, Chidi, Chidi. Damn is Chidi guys, that is Mabini. Kaya kalimut ko sa entrance. Welcome to Chidi Highlands and Baywalk Park. Bay Beauty, ay Baywalk. Ano ba yan? Welcome to Chidi Highland and Bayview Park. Diyan na siya guys, nahimutang sa Mabini. So first time na mo makangari dari. Hunang mi dari guys, kay gikan mi datos. Amang igagaw kay birthday mas izahang chikiting birthday arsin. So nindritso mi darhi. Kay mula ag mi dari sa Chidi. Tagpurmas ang mga kauban laagang person. Papagabral usi kimi-kimi. Wala kong gibizaan. Tukarin. Pwede siya masaka daling motor. Ito. Hala, nice man di ay darhi. Wow. Guys. Overlooking cha. Let's go do. Oh, kita man ida tug dagat. Ganda. Ha? Ato? Tapos lamanok ko no, hings papagabrel. Kana ko na Asa? katiil lang, katiil. Katiil? Wow. Kita man daig view dari guys. Kita man daig view dari. Sa ko na rin. Nakata. Gikan sa ubos. Ay tukad mo dari aron makakita mo view. Ito. Nay mga kuan si Zana. Kanang mga kuan na bitaw isda. Sengan na ni Japa. Kanang kuan na mga isda baingan na sengan na. Bunsod na mga bunsod guys ha. So mga bunsod na siya. Dan na daghan madag bunsod dari sa Mabini no. Oh. So ato ta sa ibabaw guys. Pa-picture sa mi dari inday di ah. Ta Kimita. So tara mi guys. Kim, stir. Laag mi dari sa Chidi. Oh, nice siya guys. Dan na picture. Dani pod. So pa to, murag nangitog si Kimi. Ikaw na ko. Hindi. Gawas ng itlog. Ang gawas ng imong itlog. Ikaw, hinay. Namuha sa kata dito guys. Ha? Ito guys, naram si ibabaw. Badung. Tanah hambak tata. Di ko dana kay mahadlot ko. Okay, so dito na mi guys. Ang itlog ko. Tuan na, nabili nag-itlog ni Kim. Kalakaw na. Nice guys. Nindot siya. Ha?
Wala, dari mo nice. Ito ka, ito pa. Ikaw. Na. Indot sa guys. Nice sa kazo guys. Dari laagan kaya rang kazo ka. Kuan ba? Overlooking siya. Kita jaga sa mga views ubos pa. Kaya habog man sa kazo na ah. Hadlik naman na yung mga ingan linog, simbako. Dato di ay. Ito ko bi. Ito ang picture mo ito. Oh, di ay. Sama na tindahan man. Ari babaw ra. Babaw. Halikim. Dari di pa ubos pa di ah. Nice is ito guys. Ta. Okay. Okay, alright. Dari ka Kim, Dari Kim. Dari Kim, ngayon picture ang Kim, Dari Kim. Kana na to. Ah, nahindo. Uy, naka sila Christmas tree eh. Na Christmas tree ang Christmas party dana. Oh. May bangka to. Mo na si tinggal kuan. Kita. Oh, to na. Tapos mo kon kung nabay signalan ni. May jam view dari guys sa ibabaw. Na sila Christmas tree eh dia. Pa, sig nice dari. Mo picture. Hala. Ha? Dai na. Dari. Dari ba? Sige la. Naka picture mo inday. Liday. Na likod. Yes, smile. Kimi. Smile. Ay guys. So nailhan ko anda rin ah. Pwede na mga snacks mo o ganahan mo. So kami dari kanila bay naman may kay busog naman may kay gikan man may tos birthday di naman mga snack na rin si babaw. So gusto og na pay mag-celebrate og birthday na pa sila to ah. Ng Christmas tree. So mangambak na mi guys. Kaya ito anang hagad nag-uli na mas papagabril to. Bak na ang mga person guys. Nindot si Jack. Nice na rin magpahangin-hangin ba? Pahangin. Kim. Mangambak na mi guys. Ag? Manitri? Nay manitri na rin guys. Namunga na ah. Ay, putlan man siguro na. Putlan na ah. Nay manitri nila. Namunga na. Nagamang kayo nubo pa man. Yung ambak na mi guys. May picture may ito si babaw. Oh, kata daras view. Ag entrance dar tag 25 ag ag bata G's. Pan sa mo dito sinday karsada pa. Wala ag nabaw daris mabini guys. Daris Highland Bayview. Hey Bayview. Madek lang ko daw silang kuan kay sa Kimi. Ayun na. Wala na mga person. Ayos na. Si babaw. Nindotad to. Kaya kita ni mo og view dari sa ubos. Kita ag kabyuhan sa ubos ba. So manguli na mi guys kay hapon na. Tao pa man agamang mga kauban. Hawa pa sila. Lagi mo ito na lagi ta. Sumoto na mi. Una na laman Manila. Kaya ba sininsag nanganta pa to sila dito. Surampod. Muli na mi guys. Nalipay ko. Nakalaag. Nalipay ka kay nakalaag. So nakalaag ra gazud mi kadunggadan kay sige din mingan nga mohapit mi danas ko chidi. So mo mi nag-expect guys nga dara man des unahan ag bahay dito sa magigagaw. So ana. Nakalaag ra gazud ang mga person. Balik na mi kay hapon na.